Yeah, sure, for sure, for sure. Angisho ngiyasho ngesikhathi eMzansi for sure. This is another episode of Igumbi Lamachichi. Namhlanje siphethe usisi wami kodwa uzozi-introduce igama lakhe ukuthi ubani. Sawubona sisi wami unjani? Njani bhuti? Ngiyaphila nami. So sisi wami namhlanje ukuyishow ebizwa ngokuthi Igumbi Lamachichi talk show. Okay. So basically sizobe sibuza imibuzo about some of the things ezenzakala emachijini and then mostly about the experience yakho or things that you've seen before. Okay. So ngizocela ukuthi siswamazi introduce ukuthi ubani ungowakuphi nokuthi mhlambe if useqembini ukweliphi iqembu. Igama lami ngu-Andile Sifundo, intombi yamakhuze. Umasikazi sipha njengenyamazane. Bona babuthele enqatshaneni. Kodwa ke igama engidume ngalo ematshitshini nguSiphula Mthetho. Naso-ke Esixoxa ngelinye ilanga leyo. Hayi siyabonga sisi wami ukuba nawe namhlanje. Konje uthe ungowakephi? Ngihlala eMadadeni eNewcastle esection 7 kwa-L. Alright. Hayi sibonga kakhulu ukuba nawe namhlanje sisi wami. So sisi wami bengiqala nje ukuthi ezisiqala mhlambe bongasi-explainela or mhlambe u-explainela umuntu ongazi noma ofisa ukwazi ukuthi ubutshitshi buyini kahle. Ubutshitshi ukuyiphatha kahle komuntu wesifazane ukuthi angayi ahlangane nomuntu wesilisa phecelezi ocansini ayigcine ubuntombi bakhe mhlawumbe kusukela ebuncaneni bakhe up until mostly abanye bathi 21 bathi-ke abanye till the end. Ukuyiphatha kahle nje ungahlangani nomuntu wesilisa ngokocansi. Alright sisi wami. So emachitshini sisi wami mhlambe noma thingithi mhlambe kusho ukuthini kuwe ukuba kwi-group mhlambe noma mhlambe ukuba ingxenye yamatshitshi? Ukuba ingxenye yamatshitshi into emnandi kakhulu bhuti wami. Because kumatshitshi ufunda okuningi because we going ama-camp every month. So kuma-camps we learning things about ukuyiphatha komuntu wesifazane. Ukuthi umuntu wesifazane kumele ayihloniphe. Kufanele isithunzi sakho ungasidicileli phansi. Kufanele ngaso sonke isikhathi uzothile uma umuntu wesifazane. Ziningi izinto nje oyitholayo ukuba sematshitshini, not ukuthi suke laphayana uyela ukuthi uyohlolwa nje kuphela ukuthi awukazi uhlangane nomuntu wesilisa, but we learn from ukuya kuma-camps every month. Ziningi izinto esifunda ngazo. Vele siqale ngawo umemulo nje straight. Okay. Eziphi mhlambe iy'ngqinamba noma izinto ongayithandanga ohlangane nazo during ukulungiselelwa komemulo wakho? Izinto engingazithandanga during ukulungiselela umemulo. Azikho bhuti wami because it was a smooth ride nje. Because ama-parents were supportive. I-group engangikuyo they were very supportive. Babefika bezongisupporta ngizongena emgonqweni bafika during the week because umshonyane wami during the week umshonyane bafika futhi nakhani sesiphume emgonqweni nice. Nangali ilanga lomemulo nje kwahamba kahle. Kwafika different camps engangikade ngibamemile nengangikade ngingabamemanga. Nje umcimbi waba smooth waba muhle. Akukho okumbi engakubala ukuthi lokho angikuthandanga lokho because unomehlo wayenza into efiswa yimi. Wathi unginikeza ithuba lokuthi enze into efiswa yimi, not into eyenziwa inoma ubani, but efiswa yimi ukuthi yenzeke ngomemulo wami engizoyithokozela. Okay, so does it happen ukuthi mhlambe ngomcimbi kube khona mhlambe umuntu ofuna ukubukisa ngomnikazi womcimbi
mhlawumbe noma ufuna ukubonwa ukudlula umnikazi womcimbi noma mhlawumbe kungasi umcimbi wakho kweminye imicimbi nje? Kweminye imicimbi kuyenzeka vele bafuna ukuthi umuntu sekungathi umcimbi wakhe ungasiwona wakhe uthole ukuthi uyimpelezi but sefuna ukuhloba ukudlula umnikazi womcimbi because yena uya-aboda ukuthola imvunulo yabona ukudling lobo bukhona njengamanje manje lokho sisiwami kwenzeka kanjani ngoba phela mina ngazi ukuthi noma mhlawumbe ngithi ngendlela engazi ngayo because angazi lukhuni ngamatshitshi kodwa mhlawumbe ngendlela engazi ngayo noma ngendlela engatshelwa ngayo ukuthi amatshitshi ngoba ugroup mhlawumbe mawayoseka enye igroup enomcimbi aya agcoke imvunulo yabo le abazofaniselana ngayo bonke. Laba abanye basuke benza njani kanti yazi nginokubona mhlawumbe umuntu sekafaka kunalento le ngiyakhohlwa nje ukuthi yini igama layo kodwa ifaka umuntu owenza umcimbi kakhulu ifike ibe ubuhlali bese laphansi iba ne like naloboya lobo omningi lobo. Okay, alo kwasentanyeni. Yebo ke yasentanyeni. Okay, yeah. Okay, ngiyabona then like then kube ne-wool engazathi feathers like but it's a wool. Yeah, i-wool ngakhona. Kwenza kanjani abantu bafike bagqoke kanjalo ngoba phela mhlawumbe mina ngokucabanga kwami lento le isuke igqokwe umuntu owenza umcimbi ngaleso sikhathi. Ngoba ngisho bhutami ukuthi kunabantu ufike usho ukuthi ke nginomcimbi kanje bese umuntu athi no mina ngoba umemulo sengawenza ngizofaka lento engangiyifaka ngoba umuntu angasafaki normal mvunulo ebeyifaka normal ufuna manje ukuthi okay yakho ngoba nje mostly abantu mabonza umemulo abaningi bajwayele ukusebenzisa white yabo all white mostly but lona ke naye afike efake all white akusabona kaningi manje ukuthi ubani umnikazi womcimbi cause naye manje usefake all white yena usefake yonke into nje usehenye into usefake makeup wenza ama-eyelashes wenza ama-nails so manje you can't tell ma ungaboni ukuthi kwenza amasekudida lapha ukuthi kahle kahle umnikazi umsubona ngomhlehlo ukuthi umnikazi womcimbi yilo yabo so kudwami nje into yamatshitshi it's too much these days it's too much. So okay omunye umbuzo mhlawumbe engingathanda ukuthi ngikubuze wona namhlanje let's say actually thingivele ngihlale ngikhuluma nga straight kunabantu mhlawumbe okungukuthi ophilisana nabo and kungukuthi futhi abathanda outside emajijini and then labo bantu labo it happens ukuthi mhlawumbe abanye bakhona bayakudiscourage and what not like why uhamba amajiji azokusiza ngani azokuyisa phi in how do you answer questions like that? Kuyenzeka vele abantu bakubuza ukuthi why amajiji, why this, why yabo benefitani in but mina ngiye ngikuphendula ukuthi ke ukungena kwami emajijini angifakanga umuntu angitshelanga umuntu ukuthi hamba akusho ngabazali ukuthi hamba ngayichuzela mina I was 13 years old ngayichuzela mina ukuthi ngifuna ukuhamba le ndlela le so ukungidiscourage kwabo ukuthi why ngikwenza nani akwenzi lutho kimi akungithinti futhi akungiphathi kahle because I know mina what I want in my life ukuthi ngifuna mina ukuthi mhlazana uNkulunkulu enginikeza umshado maye ngathi uyanginika umshado mina ngifuna ukuthi undlala ishidi the following day kuthiwa kikikiki ngempela bengiyintombi that's what I want. So uNkulunkulu ke noma engangiphanga kumendo ayisekokwenzeka okwenzekayo but hey okay I understand I don't discourage shame ngama questions because bayabuza vele that's I won't lie bayabuza vele but if ufila ngathi mina ngitshitshi wena uyithandi lento le mina engiyenzayo singabangani I do you now I'll do me that's okay if uyabona ukuthi no the friendship it's not working for you it's fine you can
pass. Okay, so yazi siswami eqinisweni vele mawenza kahle abantu bazokhuluma, mawenza kabi abantu bazokhuluma yes. So okunye futhi mhlawumbe engathi ngifuna ukwazi namhlanje kumuntu osafuna mhlawumbe ukuthi abe ingxenye yamatshitshi noma ajoyine iqembu thizeni lamajiji. Bengicela mhlawumbe ungibeke, ngiyazi ukuthi bukhona, ngicela ungibekele ububi bokuba in a group yamajiji ngoba bukhona, ebese ungibekela nobuhle asemajijini so that ngifuna ukuthi mhlawumbe omunye umuntu obukelele interview azi ukuthi ngizifaka kuphi kahle kahle mangiyifaka la. Okay, engingakusho firstly uma ungena emajijini be you, know yourself. Yeah. Uzazi ukuthi ufunani ngoba uyazi kahle kahle imission yakho nevision yakho ukuthi ngoba ngiya laphaya ngifunani ekugcineni, ngifuna ukuzuza ini ekugcineni. And then kufanele futhi ulindele ukuthi kunemibuzo eminingi and kunama expectations amaningi from the society ukuthi ke okay you have ubutshitshi bazobheka every move that you doing, bakubona ube nomfana kodwa uthi uyitshitshi, yayibona lonto leyo. But kufanele ukuthi uma ungena ebutshitshini be yourself and ungadiscouragewa izinto abantu abazikhulumayo, but wena know your vision ukuthi no, mina ngifuna ukuzibona nini ngisayitshitshi ngingakanani, yebo. Ungayenzi ukuthi ngifuna ukuba yitshitshi khona ngizokwenzewa umemulo then it's done, yebo lonto ngoba naku yaba ngihalela umemulo bese nawe uthi hayi othi ngine ematshitshini khona ngizowenzela umemulo, bazongenzela umemulo and yabona ngisho imali kwenziweni kube khona ukukhazi. Ngena ematshitshini ngoba wazi ukuthi ufuna ini, what you want to gain. Ungathi ufuna ukugcina umemulo ematshitshini. This thing is not about umemulo. Umemulo yingoba abazali basuke bekubonga ukuthi siyabonga ukuthi ke hey usuhambe wafika la usayintombi usayiphethe kahle usayigcinile ungakenzi izinto eziphambene nokwenza ngoba kahle kahle isiZulu sithi angithi before wawukade uya kumcwini ocansi mase ushadile. So ukuphila leyo mpilo uma uyigcina kwakho kusuke kuphila leyo mpilo leyo ukuthi ngisaphila isintu sakithi, ngisalandela isiko lakithi, yabo. Isintu sakithi sasisho kanje, nami yazi ngifuna ukuyilandela lento yokuthi hayi yazi ngifuna ukuyigcina up until ngithola umuntu ngifikela ngoba kunamatshitshi amanye no50 abanye bano60 but bangamatshitshi because babe-nevision labo bantu labo ukuthi no angikwenzi lokhu ngoba ngifuna umemulo, no ngizokwenza kuba abazali bami babekhonile bangenzeli but I will continue until ngize ngithole umshado. Bangawuthola umshado I will continue, yabo. Ukuyithanda lento ibe kuwe egazini, ungayenzeli i-trend, ungayenzeli i-content ukuthi wena ufuna ukubuka ukuthi wena uya-afforda yabo lonto leyo ngoba ufuna ukuthi vele siyahanjwa vele entombini, sifuna ukuhamba, ngifuna ukuya emhlangeni, mase kuya emhlangeni laphayana ya ngifuna kubukwe mina, ngifuna ukwenza this and that. No, it's not about that. Ukuba yintombi ukuba uwe uqobo lwakho nokwazi ukuthi ufuna ini and ungadiscouragewa izinto zomhlaba kalula. You need to be strong ufuna ukuba intombi uze kube ekugcineni. Hayi ngiyabuzwa avela ngikhumbuza le ngoma le ethi ubuntombi ukuzigcina thina. Hayi mafana kodwa kulungile bese ngivule ngomugqa njodwa, bengithi ngivule ngomugqodwa. Hayi dula hayi kulungile. So hayi ngiyabuzwa siswami, ngiyacabanga ukuthi isikhathi sethu sesifike ekugcineni. Our episode had to be this long kahle kodwa although ngisesenawo amanye ama-questions engifuna ukukubuza wona, ngiyathemba ukuthi i-episode yethu ayipheli la.
eyamnawo ayipheli nje la akunankinga sisiwami hayi sho ukuthi sizokwenza i-poster ukuthi enye episode iphuma kuphi because I think the last episode that I did ama-questions engiwabuze mhlawumbe ngaze ngafika noma mhlawumbe ngaze ngaphelelwa yabo kodwa la kuwe asesemaningi ama-question engifuna ukwabuza sekukuthi mhlawumbe ngishawa isikhathi because kukhona abanye nabo ekuzomele siba record manje. Sikhuluma kakhulu. Hayi, lutho wena ngiyabona ukuthi iningi information engaphuma nayo la kuwe. Iningi information engaphuma nayo ngifuna uqamba manginingi. Iningi kodwa ke I'm embracing this thing. I'm embracing it. Uyabona kuyinto engishoyle ukuthi unokuningi. Uphethe okuningi kabi ekufanele ngabe sikhuluma ngako and futhi okubalekile kakhulu emajijini yabona. Yes. Yabona nje because yabona nami kunezinto mhlambe engifisa ukukutshela zona engiyibonayo mhlawumbe abanye abantu abangayiboni because ngumuntu owucameraman oshuthela amajiji kakhulukazi. Okay. Yabo so kunezinto nami engiyibonayo eceleni mhlambe abonomehla abangayiboni noma ezinye intombi engayiboni ezenzeke emagroupini mostly. Kodwa ke njengoba ngisho sizoyixoxa ku second episode yethu ngiyacabanga ngizoba kulo le viki leli ngizokwenza sure ukuthi ngisqueeze in uzoba nama episode ayi2 impela kodwa lesu shoot yoba i-hour ke hayi shoot yoba i-hour impela ngifuna umeka sure ukuthi akunamuntu olandela wena ngaleso sikhathi yabona akunankinga ngizokunika yonke information. I've been like no yabona nje yamani when it comes to play yabona nje hayi kuleka ngi-available. Cha hayi kulungile siswami sisazoxoxisana impela kuningi engifuna sikudalule okusemajijini kuningi engifuna ufuna bangithuke lutho angeke baze bakuthuka uyazi kumanje kukhona i-movie engizobe ngiyenza eyi-series kanje kodwa i-movie yakhona it's based on a true story or true stories ezenzeka emajijini i-movie yamajiji le ukuthi ngizobe kunama-actors azoba-actor njengabonomehlo yabo izinto ezinjalo nje so ayikuningi siswami sazokukhipha mina vele ngikhipha okufihlakele kuphela sazi siswami kodwa ngibonge kakhulu siphula ngibonge kakhulu ithuba ngiyabonga kakhulu ithuba cha kunjalo ngizodila ngayo episode yakho ngumeke sure. Can I say something? Kulungile just a minute. Yeah. Ngifuna ukubonga i-support kubazali bami nakwifamily yami. They are so supportive. Ngifuna nje ukuthi ke thank you so much. Thank you so much. And they are not giving me any pressure. I'm doing this ngizenzela ukumina. Yeah. Ngiyabonga kakhulu ngifuna nje ukubabonga abazali bami nefamily yami nje at large. Ngiyabonga. Cha sibonga kakhulu siswami nathi siyabonga kuwe sibonga so much ngesikhathi sakho sidelile wayeka into zakho ukuthi ube part of the episode noma part of the podcast sibonga nje uxhaso lwakho siswami. Ngiyabonga kakhulu nambhuti wami ngiyabonga kakhulu. Cha ngelinye ilanga kulo leviki siyophinde sihlangane futhi kwenye episode uyazi nawe. Okay ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Phula mthetho niyazi ke nani guys phula mthetho wase Newcastle ngisho Newcastle emadadeni phasi kona Newcastle emadadeni all the way from sibuya la eGauteng ngicabanga usiphula mthetho simguduza sasa sami kube niyazi ngimguduzephi mangantshela ngizonitshela ku second episode ngimguduzephi. Hayi mina batshela ngifuna ukubatshela ukuthi ngikubone kanjani angeke uzubelieve nokuthi ngikubone kanjani kodwa ngizobatshela. Hayi wanda hayi ungawari na kanjani. Thank you so much ne. Thank you so much my brother. Sharp. Bye. Sure. Yona ke le episode yanamhlanje kaSiphula Mthetho ngizocela ukuthi guys because uSiphula Mthetho I think there's so much things ekumele sizikhulume naye esingazikhulumanga namhlanje
kodwa ngizomeka sure ukuthi ngiyamfaka on part of another episode this week. So guys, ngicela please keep on subscribing, ni-share, ni-like, ni-comment, nisho ukuthi next time ngingafuna abantu abekhona azoshare experience yakhe noma mhlampe ulwazi lwakhe lasematshitshini nakanjani. Sho for sure ngebosho ngisho ngiyasho ngesikhathi semzansi for sure. Danko.